Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O se tangata Ausetalia na whaasau na mai se whalawalawe tau ta avale se te miwasola, o ia lea wa liputia mai wa maliwa o ia aaina le maunga tele o Everest po Everesi. Ta awai lipo tele 9 News i le so o Jason Kennison, whaasa furu tau sanga le matua o ia le tangata wa ato i to se fulu, o e ua maari liu tangata Ausetalia i lunga le maunga lea, e mai se whamtalanga o le ua maliu o le mining engineer na whea ngai mawha le tonu alo i ai tusa ma le valu afe mita i lunga o le maunga lea, le vaenga tonu lawa e wha ingoa e nisi o le awa e maunga o le death zone. O li poti le soile nei wha lawe o ta wai sa whea ngai Kennison ma wha le tonu le maua lunga na iai le maunga, ma toe avena e ai se vaenga e maua lalo te isi ifo e nisi o tangata whainga ruenga i le no fuanga. Pei taina wa ia pea tūlanga wha le tonu o na sa whai titia le sapalai o le oksene i lea vaenga o na o le mala losi o sabili. O le whala lawe tau ta vale na awhiai Kennison i le luafe ma leono na te leso na awhianga i ateia ma umi se teimi sa tau toe wha oa oa i savali. Lo na e o le maungo Everesi e fisoson iai le sa ilingo ni se leni mo le Spinal Cord Injuries Australia soson iai i isi tangata o lo o awhia i eitu ai ngā awhianga. Whai maili i poti o le vaenga le maunga le wha ingo le death zone e matua ia awhia i lava ma le whai ai o le tangata se turou o na o le tau le lava le o kesene i le maua lunga tele. O lo taria se whamtalanga ma le mtanga rengo le vai whafo Ausetalia e tusa o le nei whanau lave. Ua iai ia tu la fono bo whea ngai nele au unanga le buy now pay later Ausetalia po le whaatau nei a te tongi muli ma nisi o tu la fono fo ua whaia le malo e pui ai tangata whaatau e whaitau miliona o lo whao ngā ina la lato au unanga. O tu la fono fo ua whailoi le so le a whainga tai i tangata Ausetalia o na whao ngā o loa mai le PNBL po le buy now pay later o na nisi sia ki fo ua fuafua e whaia. Pea ma le 5 miliona tangata e whaongaina au unanga le company lea, po le au unanga lea e au fiai ma le afterpay ma le SIP. O lea whainga e whaatangai le au whaatau e whaatauina o loa i le teimi lava lea, a e tongi ni nai peimeni e whaatulanga mulimuli ane. Wa ta uaili potia le ala taiwa, sa iei lava papo lenga, e ono o tūlanga whaapea ni lu i tau tupe, pe a whai o le atatele ai tā lafo tangata whaatau, ma le ma whai o na whaawau le tongina o loa. I lalo lao swinga fo wa wha ailoa o le a whaatulanga i nisi o ana o loa ma au aunanga o credit products e mana o miai lao na au sia e tangata tuunga i lalo le tula fono le National Consumer Credit Protection ia matatawa na yeise le sene tala whea ngai whaapea mō whe whaatawa ingai Ausetalia. Ai mai o lalo fo yo yesu ingo le atatawa i na wha mauti noa e le buy now pay later e mawhai le tangata whaatawa na tutongi le o loa a o le i o foina iai. Le a whaatapula a fo i tutongi mō peimeni e misi e tangata whaatau ma wha malama atili e tūlanga iai au le isaini le tangata i le au unanga. E fōringa o toa so longa le leile au unanga le Instagram i le mai ai o se teimi le tau na leila na motu si ai ma le mawhai o na wha o ngai nisi e peo na masani ai o na o se wha le tonu. Whai mai o le wha le tonu na mātawina le larangi atoa, ma siria ma le tūlana tūla i mai ei lea wha le tonu ai le i toi wha le leia, ma toi awanoa ai mo le wha o ngaina. E leo iei nisi wha mtalanga o awanoa mai e tuso le mapua anga le wha le tonu, e mauti noa toa tele na sila fia le tūlanga le tau na leila, na tau mawhai ei e wheso ta i le company le mapua anga le wha le tonu. E le ia fia le Facebook, le foi e umia le Meta, e umia foi le Instagram, o le Twitter foi sa wha ngā solopea e peo na masanela na au unanga i lea taimi. O le Instagram e wha ngā e wha soa iata, ma whesota inga, ia mai wha ngā e le whaitau miliona o tangata le larangi wha pia foi lau whai pisinisi. Sa wha ilo foi le whātu e se anu le au unanga ia na paanga o na le wha le tonu na tūla i mai, a ua toi ola nei ma wha ngā e peo na masaniai le au unanga. O le masino mati no na amatanga na tūla i mai foi se isi wha le tonu wha pia ai umi atu ma le tasi le tūlanga. Ua whautua ina mātua ma ainga i Ausetalia ia ave o lato walo ma whanau e whaitu i pui o le flu a o sau maria mai le tau malulu i le atunu. Wha maumaunga fo ua whailua mai se suenga wailoa aia na o le tōtasi mai le tō se fulu ni tamaiti ua whaia tu i pui. Sau no le fo mai le Royal Children's Hospital Dr. Anthea Rhodes e sidia ma le whasa fulu afe cases ua mai a wha mawina le tausanga le nei mai ta tele lava le au mama i tamaiti pepe o le sufa tausanga le mātua. Whai mai fō mai o lea ua tau nuu tonu le vai tau le flu,
mai o tamaiti mā tele na onga ia ia awhianga, mai tā ua tele mā tua na whaia wavelua tui pui pui o le whanau. O lo tā ua inisio cases o le aonga awhianga i le whatawhata ma māmā, mai ui nā awhia i le pneumonia. Whai loe fō mai au i tangata na sira fia o le flu e onga e mai se lawa i tamaiti laiti. O Samoa Foi Roads e iei nisi whamtalanga se seo lo whea vea i lunga o penga ta whailangi, le tali tonu wai nisi mātua e mawhai ona e maua mai le flu mai le tui pui pui o le flu. Wa wha mauti noa mai e le fō mai e le aise tūlanga whaapea e mawhai ona tupu i le tūlanga. Pe ama le fitu se fulupa sene o mātua la tau tele i loa, pe mana o mia tui pui pui fōu mo le flu i tau sangata i tasi. O whaero mai e fō mai e tusa pe sa whai le tui pui pui o le tamaititi i le flu i tau sangata luai, e le pui pui mai ei o ia mai le awhia le flu le tau sanga nei, mai au lawa na toi whaatino le isi tui pui pui le nei tau sanga. Ma le tala muli, whai mea sa kāpeneta la po ana mawa iei te tonu le tino mali o se ali i se alia i le tui mātua ni usawelese, le wapu e nai nei e leo ni ali i se tō lua. O le tangata ua maliu na maua i le aso sa furu lua le masina le nei i Warrell Creek i Maxwell, a na lipo tia lo tau sa i dia mai lua sulua tau sanga le matua. O le mta upulea na ilo e leo o whaiara su e suenga o whala au whasaina sa whita ua ina mai i Carring Bay le tu isau te o sini. O whailo e leo e lua sulua tau sanga o seri ina po ina mai se whale i Peakhurst ma ua mōria le whasi o tangata. O le aso sulfito au kuso e tūra i e le whaamsinonga whaalo tui whale a o le isi ali e tolsu tau sanga na po ina mai na uanga i leo i Brisbane whaatino ai nisi o polo inga whale tūla whono ma o lo wha wau pēa la tau su e suenga i nei whale me lawe. O tala nala radio Samoa mai Ausetalia i le nei a songa fua.